one day nya so be chi obi no papa ndike so we nyansani a ohu ka bibi sa maame ne say so wonchi obi a ye den ne kuna ho asam ne die court me ekotwen mu ne mpo ayi sabi ayi no ye di injunction to so nka bibi sa sa court no ho asam so what you say cause ko bi asabe all pet na sumdue no ye Kristo ni die nka court sam die I wish I send any that when you able Ghana info channel, so I may so say, or subscribe the am nothing, so I click notification bell no se basa na update biano, who and I would declare one sa ebe Kevin na any video be edge in a home na pan it was social media no eswa Ghana info yakako farm, ye di be a babedom ya do for any ashafo ni etie phone na. And a video ye penny here one head ya wunya munti as ye nunti, coming home and treat ni go shebi embrane ba ya babitrium. Bible say ohun yemua okwasia na anya ne se we nyansani wonim enumere mate asem bi kra ma me kra no wawe man bia wo se friend say ndk say dey papa nkwa mini no enya ma me akosia say wa asem ye ba ye bia wo twam a social media so beti se na papa panyini na wo no wo kwan no odi twa asetama papa ni mini no me kra de we a wo sikasa no me kra na me fere me duru ho a na me twam kom baby enemi oho no musesi adem ties papa na ba se okofre ma me akosua se wa kire se china Bronii mo chenkrofo no mo ka bibi ebe obi ka bibi fa omo ho ana se obi di asam to omo so omo che no ma me akosua se wa so no de enya ade so obachi obi a na oye Kristo di na papa ma wunsam a wakeka na wusuro se ebachi unte no me na ade asam beto me so se me makọ gina me social media so abo no wanted meanwhile papa ni din kura minim na sam kra menkada papa tie nkai gbe na hyere nso se uyo obi a wo nyansani a ohu kama me akosua se wa wo frɛ no no ya o ka o maame ne frɛ wo no ka se wono de oye Kristo ni na won de nya de so obachi obi no papa ndike se wo nyansani a ohu ka bibi sa maame ne se wonchi obi a ye den ne kuna ho asam ne de court me ekotwen mu ne mpo ayi sabi ayi no ye di injunction to so nka bibi sa court no ho asam so what you say cause ko bi asabe all pet na sumdue no ye Kristo ni die enka court sam die konko prehwe wo ho ka ne enka ba enka die si ye bia ko betwa so na bi o maye wo mayi wantimi enhunu nyansa na sabi unimu nyansa na reason ma audit social media so so wo kwa mama me akota se wa nyina ne se na afite ka sika bi beba mo nya sika bi adi wo papa mama nka asem bi nchiro me wo se wo wo me hu information me nsam a egu pro so papa me em so wonte me nka o monte menka nya ntokwa bi se na meku na nipa na sabe duru mre bi a ne abre ye ho ase wacha se nipa enyini we obi ko hu obeka se udidi panyina atam na so papa wonya nuru se oye panyini ka wo social media so ka wotam ka be ma ye nkura ye ho a na ka wa pata woto be sewa me wo wonsa me ma 3 hours me nsem bi a wo bi afa bra bonte because me na meka me mebo wudin me be bo want se sabio obi e me busu ani ana papa afed mo say ensama na mo betena social media nso nyina say mo information mama me say wade nyina no na wo boa papa say wo nka no kore because nya abrabo na abiti wa ka metena social media ne so emesre sika say wa kasa ankrofo mo sika ankrofo ama papa me wone wo ma we nya first and last me ni wo ba bia me hu kro wiase da na me sabe be ma kro mu ne ho me kra na say me nka papa me nya bi da nanso me ka kire wo samame akosua sewa ensa batwitwu ani so na sa aboa kope ba bitina because me mo wudin kope ba bitina yaje atum na momo mbeye se odo Bronii ni di won sese obema waware under tradition no onu oni right otimi ware bika ho a oni ordinance aware bia ye be na time asay ana I dey hope so drop me one. Akosua kwa wo ya 30 minutes. Hey, evergreen. What dey remember betu West Africa ho? Why? Remember too. Wo say am shaswa na me body defense. Wo dey baby am be ko bi am be body defense. Menya meja am o ma toton sisi. Oh anyway, enti me the master mercy. The American nyina say access denied. Apologies not accepted. Tiawa. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Akos. Obi nyom na obeto ye. I surrender.
Mama. Hey, social media. Oh. Hey. And you know, the one. Hey, said I started told you I made the papa. Hey, said I started told you. Oh, then to ourselves, my boy must now. Chese. Who want another dear so about I I didn't you go for you, boy. So, what kind of your mushroom? Hey, I don't go for the macasm. I said, don't want to be is that right? We say, and yes, small allegation. Chese no permit sister you old you send your okay or dear no more see. Say or can say a game. And I was asking myself, say, or bad time. Oka was also one mouth. I didn't know about dreams are deal with a game. Because then to me, a game, oh, say a bear accuse you be say, well, kunu kunu, and yes, some I as some kitty a year canisa, no. None of me cobo, mammy biti. No, see Nikunya cancer and Nikunu and a man for the tone is only Nikunu. Or send me na o common, Yamena Jano. Oh, Kaby crank or can I know a drew. So, it's a debo why you offend the agro. Ye chromophobia mo pesa, Miss Mammy, what can I say Nikunu, San Nikunu Yari and Onya Sicha Yari, say any kidding. It's not Papanin himself. Papanin himself, any kidding, I say. Banana winning him, Doctor Nekatch the Papan, but one can't channel Reno. Also, we a gunner for accusing is a one way be a money kuntin a wikunikunu. A mania o comb, including our sorry ma. A mania o comb pa o Gina and mission and deno. Ain't here what the boy and no permit sister pa, we are serious. So the castle him say, a ya grog. Yeah, I did want my young tell me no Bronii. Miss Fachame. Nami nim dia meye. Nami nim say a game, any a game. Tell me nim say me do Ghana, mo ba cheme. Me so dia me si fie kasia awo Ghana. E twasa me nim kuro ne me ma. Ye be bia ye fie ano. Ne be yin jone. Enti me do Bronii. Atajua. Asalanda. Me do Bronii. Me de makudie nyina gu form. Asalanda. Semi do Bronii. Me so facheme. Hey. As some police say, now so kasa ya grow. And still I know omo ahoden foforo bi a omo guso de kan some akese no. It's not like some abro. Omo mbre. Thank you. Adechie bia omo de asam foforo. And omo ba omo nka asam ketekete omo ka asam kakraka. Intimi asem we se obi nim lawyer or say ni lawyer fatini ade number. Enwo so omo je apology bia tum. When I also wear evidence, me I say we come no dey say we twintwan ya ye pa achew. So munya je chow pani tum pa make say ha Ghana for de munya ye na de hia no say wanya pani bia do no akopa achew. O mbeje atum say ene afi no mbe west. So mo je chow pa we tuma west upon west ene beba. Because they will feel say oh metumi akeka de me pe bia. Emre ne so na me kopa achew a ye beje atum. France here Prime Minister not so na yere obi de be to ayi say ma me no ye be ma na okosesa ne ho ye oba na no ye boy ni teacher o keka nsema kese de gu egu ma me ne ho fin and na omo di court akwani aba because there's some more evidence chese na ma me ne ye be ma na osesa ne ho koye oba oni evidence afi no be ka say Sango for me who say just revenge be no my man so be take. Say ye koka obi di to ma me Akosua say o poison lumba. Nti na ye so beto so no okun lumba.
non tam satan papa ne tia asini mpo no kra be sign ma minute no we de papa no ni ho senya nyame na bebam when the baby son do boniti agi nyame sometimes be some who say certain legal wife of we nti omo ma omo to omo fo because a woman me and our papa ni no be see social media be kan sama kakraka na sa parent wait wona o two fo a me be some who say footwo ben pan or de be ma wo no watumi afa ababi afiri mu de aba obra because mo bi o ma no mo kasa enyo omo kan se mu boom de bia question me busa ne say nti nkofo we pa omo like omo to omo ma no omo ma fo ene omo nana no mo fo because omo kasa we de so ya akwala pa na o ma me nie no otu fo a afu like afu to be na wo be fa wa asem we mu na ma besia motumi betena ayi so say ye plan bibi say ye de national ayi na no asem we medi nka aka na me say ka bi me say hwe entama maami Akosua say wa asem we ebekọ ewie ne dade luma asem ko omo mbekọ jail beko omo a omo aburo mo hunu ye aduane be bekunkun omo be so omo beko eni omo a omo benya asem a sa asem no omo yo ma no be bi enye no omo so ebeba ena me kan ye endi na he na isabra he o ka bibi say maami na mba eyi na ya mama me de na nya me wa obi ko me so da ye hu ye me ka che me kunu mpo asem we start ye say maami no daddy lumba so o ma ne nya ni kuna ma ne da satan kwa me kunu onye interested wa asem we ya no say no da ye into one pay attention kopem say da na ye sie papa na maami na ma no say Akosua wo de wo da ye de and me sa so da ka che me kunu say enim guase e ba no maami we ontumi ngina no and ye nyina wa ha ebeba ye behu ye de ani behu bi nti sometimes e wiase no nipa wo ye ade na asama ye nyina asem we ba ye ka bi ba ye ka according to your limits ye nkroso border enko ka say me na me hu ye me ye witness me da me se girl na sabato kobo ni audio no ono o se say girl ni so na no ye made wo fie ho no sa lady ni kwa na wo se mudi nkan hwehwe no na ba bi o hye bia ye twene ba na sa ye ntora ba bi o mu gu odobro ni hu fi no omo sapone se me na se na dade lumba bo ni se ye ma me sapone se na me ndwale me hu fi wo bedwam no mo medwale odobro ni hu fi wo bedwam because as asem we didi amanfo otini mu o se wo se me de me ya me banko fo oti utumi sha ma me pani bi o kasa o se odobro ni na waku na me se de ma anya abotre relax na ma because asem no omonti ase o on say nkakaka na obi tena na wa fa na hye na adwene mu nti obo a me kire mu kire na me se ma me nti wo ba ena nka ni kunewu ena oba ne baaye be ma ne funu no kura hye fridi mu hu hia no ina na madwapade so dodo a nti nka be pene o se da bi we de me kra na comment na me se aha nti relax na ma kire mu nti asem we edidi ma me fo bebre adwene mu ena queen ema say tama no de be ye life no oba midnight that time no omle wana mu wo adwuma mu ni ade no mo ye keke no osini phone so no ni dwuma bi edi no nam to okoti ade we ya eda na adwene mu si we hu mo gu obia hu fin ewo Ghana mpanifo nyina still kwaku Kristo mpa aba hwensem akase osiwa oka na we onya asem a na obi abetena ho no ka se o kan sei o na we de senya asem bia e na we aka de chen sei we aka de chen sei akọ report na ne enche no we de na aba. Yeah, thank you, Akosua. Thank you. I think there's a lot of people want to share in their opinion. Thank you. Evergreen, if I told me, please can you come in? Rahel me Rahel, what was that? Yeah, just no me beka say sister no I salenda no. Na enyo no anasem na no ka na chef. When we say obodin or say atadwa. Because we say chef na ya adwa. And as so ma to ho atape ni atakakra no. Now when we say time no mojijiska and there was a rumor say chef will sit down. So that is what she's trying to say chef will sit down kese e wo Ghana nti ase so oni ni kunu ne makono mu ko bia no. Enti chef atadwa apologize to mido Bronii. Se we de mido Bronii me pa acho wo minim se eye game.
That is why I said she's being sarcastic, no. Until she's not saying the calendar for herself, but it is for Shefu. Me, I knew say no come on. What Yes. on come on. My point number one. And Crawford, I feel I'm my point number one. So Crawford, yes, say. And I say Makohene man, I say Makohene man. Imane last born is older than Odo Broni's firstborn. Because I think her last born is around 15, 16. And Odo Broni's firstborn is 14. It is so no. We just an a man at Naho. Abe bule Odo Broni man kolan keten na. Ketwa o ne papa wu ya nsa na akola ni di 3 years sa. Muma ye nyai sa de no a. Ye no Odo Broni man. They are also human beings. Number 2. Ade na ekoso no. It looks like they don't know the magnitude of ade na ekoso no. Into idiatim. By the time omani beba omo ho so no. What say Ghana mra no enkrofo tena hot kan de bia Ghana de mra nye until say aso wonsa. And I be who say hey odi me say odi ehwe politicians empo enkrofo akese omu kitesika. Omu koye ade na ye chi omu a. Okoba pe na ne kasa nyina asesa. Councillor Lutron de be na onye no social media so. Ono kwa ya fa na anko remind anko hwe okoba aye. Yes say so oba obeton se ne nkate e boga o se ne nchewie. Ube yes okoba obe yesterday. They said oton no. Aha, Mr. Alex patron be so oboa ye obibi ho. Me patron I know say ye nyenye assurance bebre say enya ade ombekwa akoji apology bi atum. But Mr. Alex be patron so mo koji apology tumu a. Yan fans na ya bresa na for the past 8 months or say 9 months ye na dane dru anadwo sebe ya dane adwuma bia me pese me boni diama AI esimefo na ye nenam app yi so Fred te say de ya de ayran se busuafo ne koji so mo koji apology bituma nye bia yeso ye betumi akeka ye ho abom na nkrofo yesu o mo ana because ye de apology no ye mpene so ya bre. They all can. Let's do the jawe. Mu de munja mama. Me met me ananti akọ efie ho. Ebusuafo mo pene so am support Roman father no. Roman father odo pa wonye sa mistake no. Obehu shege banza from Sunday ma o. And ye here plan B na omodi ye bo form a. Dear Tiase no ka kire ne fans omo ye ne club no omo the power. Se omumo ne legacy ene ne din ne na nyoma ho ban. Eti the first one you say Odo Bronii anya DL and Crawford na ne fan base ni ade no those are very incriminating, including DL, the personality, the name, the legacy. Until more they can take omo on. Afi so the oma kafa Ghana ho a hu. Ye citizens. Say emra na nya adwuma Yankasa you betimi file an official complaint. Say opa. Say obi ayes had no bia a defamatory statement. And we are fan of Odo Bronii ti asem we you. Say me do bia. Na uguni panu fear have the right say me take you on. Until lawsuit can come from the friends, family, fan club, and even mo boa mo kakra bia gutimi take that person on. This is Roman father cancer assembly. There are branches of people that can actually take this particular videos and audios on. Yeah, that's and yeah, be shall say pay plan B ni akeka ye ho abom. In case set plan A ni failure. Hey, na count me in, I mean. Hey. You see? Sarah, ya ni abrio. And I say so. Me pamocho ye nuanom na Yankopon aye adom na ya betenetena nkrofo kro so no a ye kura book na ya adwen ye say ye kro mu Ghana ye ball so ye betumi akọhọ akodi nsem hunu bia ne ya flaunte red book ni blue book ne ho ahwane no unim bibi say ye wo saa obi kro ne so di ya ohusun na ebom se wasori afri wo kro so no akọ obi krom en wakọ naturalize dia ade kro na wo koye wo krom ho no
Ukromo Ghana no, if it is a crime in a krona ukra so passport na, minua, you are not safe. Enti mumi ensua de ni enya isa ye sorry a ye di book ne na me ye citizen wo hehe na me ye citizen wo hehe enso ni nyina mo kwa yes mo cemetery adan no mukro Ghana na mo se ho nye no ho na mo ba besi no enti mumi ensua de kakra se de Ghana tie bia ho ye krum sa bra na mo bo no internet ne so na mo sorry a no matwe mo phone no mo di mpanimfu atem mo di Ghana fo mpanimfu atem sa no. That is how we want our country to go. Bibia yedua ne nebia no. We will reap it tomorrow. Ochina obekọ okromo Ghana na akola bi. Ohwe wanim a waba abrewa wani ase. Epuepu ano ohwe wanim a so wanim nya mefe no wahwe wanim no wadidi watem. And wontumi nya ne hwe because eye de mu dua na nra no. Eno na eso aba nti mumie nsua ade. Everything we are doing today, we will meet those things in the future. It's more the amount of honeymoon dim penny phone atem. Thank you, but with say, Mr. Alex, say, Nyame Aduma. The next time we meet, we need to talk about this issue really well because I'm saying, go phone, see the whole thing, Nasi, and go phone name like Obia or say okay. That's what we so can say. I say people on this side are also saying people don't really know. The gravity of Asemna Kano and what has really transpired though. They feel so okay, she's just accused she's just fighting for the death of that Lumba and Ayachino. That is not the case at all. It is not the case at all. And yet the case at all. And I'm saying go for and see the whole thing, Nasi. But I'm sure so what time we'll explain for other people to understand. Reverend Pacho, please kindly come in. This is how you block your gifts, Anna. Yes. Sorry, I'm but superstar. Miss Alex Pacho meeting ka kama mena Reverend Wayno and my feedback pa Reverend Pacho kasana mi Pacho meeting Reverend Pacho so beti me on mute ya person Pacho say No sign joining beam because hey, see you near. Nahima. You, the February so. Mr. Rahem Pacho Michiao. Nahima Pacho Michiao. Sales. So. Mr. Rahem, any J na mi way. Oh, any J, me say, me name me bring for my any J. Say Jaun say nsemu ye ko platform so anu bi aba no ebisa me opedie kun lumba mi so minim die kun lumba o nti se me ma one mane numbers na eja obefro ma na me nkyere obabi aye ma me odobro ni wona wati ma ko ma me mpache ode ne ku kunu because me ya me wa CEO die me nti me nkyere odie kun no na ye ma me brempoma so amagana fo nyina hu se ye papa no ni wo no owu ye no enye natural enti eba ne say ha me mintime nda minya course ne ba na eba de ne kun ye papa yesie no mi so mintime ansa eni enya ba yo bi no de ne ho abebo afode amayen no so minim de kun ye papa no minim pa me san wo evidence star right here kamu nyina mo join me na ye nda nyame ase. That is all Ghanaians want to know because circulation is not done until we just want evidence. More evidence and not the crowd you're involved. You rally behind you. Sister Raya, someone make it might seem like a joke. Brales there, I over me or other platform. Sometimes me boot me fool, but ama meet me answers via I go to the stream because maybe me comment. Na so bisa me say den ne kun lumba wo pesa ansa ben na me de ma wo
Inti ya wana mabise makacha umse ye mami odobroni wo ho se men search address na me fe fie ne number wo Ghana na kona ku via mami mpacho ukunu de ne kunu me ntimi yansa court de na ya medi ho agro inti sa be ya ade ye me biggest problem na yenye obi no so me de me evidence na me say is that right many agibe 3 days ni inti omo mu ye mu hyehye omu nyina me mpa ebo ne so omo nko Ghana omo nko no mumbo ana afidi yenhu na yentie no kran free or na yen focus on the other aspect of asem na ekono because hard dream hard dream name this warning Mr. Rahemi, I'm being honest with you. Meaning say mono close to I don't know say you are more they are more can Roman father or tibia or a hands where esre no nti eniye or ko accept bibi dia yen de na when na go kan Roman fathers ma mo nyina matuma no gu yen de ye ma mi odo broni de yen nim say yes bia no obeko yes bia no nti no kakra wom prevention is better than pacho enye papa bia na ye ewi ase papa bi o mon power type screen ye pamocho mon power type Sister Rahe say by that lumba bonju mi o se mo ma me shovel na mi ntutu apopo bibre bi mi ntu na ase enti apopo bibre bi o ye mu a ese ye de shovel no ye tu eni anwea ni nyina ye de kobola mesrew Roman father me de wanyin sen me ye ni nua ketwa but me soundo I mean warning a respectful warning mesre no anya papa ye bia na eso we apology bi wa yenjintum because ade we omunya gitumu pe sese no omo be kasa omo nko direct se first one bi bombe se di atem na no ntinchi obia enti yemfa we no yen dwa ne ho aponchi a ye yi ne ho skin no yes is skin no na eja ama nkwan na ye de mesrem pa because na nkrofo ntinya mabia there's a difference between who defame obi na who accuse obi two different things. Even though it can be a civil case but who can be based on crime say who accuse obi say obi akun obi ba who evidence yes and nkrofo no so this goes to them Moma nkrofo ehihye mochi obi antimi what TikTok na ma warning say achi obi wo Ghana obi antimi ya na hwe a eyemframa enko ba bi a kire say nipa ne ho hyehye no nso TikTok say maami enko ba bi a memo mu intimidate o eja no dem ne ho hyehye no enti eno de enkoda ba bi kura omo ma kan me so ye oba wo ye bema me am throwing challenge ya mo bi anche okra me am metu eska ewura ma meto case I will buy a case ye penokra me de nokra de me manage ho pa manage on behalf of platform we yen talk case my end distant here home from sa statement no okay say Alex me retract that statement no yeah but so hu ebufo bi we mu a say yen hu nokra bi e ma joy aba ye ni age because me ne ma me brempoma de ye ni age pa o nti omkwaje apology e be hayen papa me ne ma me brempoma ye ni age enije aba no you na money ye denje oni ma mpoma money ye denje mo say me ne ma me ya worried ma me kaso onim de ekun kwadwo mesu me ko platform ana nkrofo CEO lumba de ne kun no mesu oni ma me na mo nko na mo nkokoda yenkeda enti abayo ne ba sa na obeka so mi wo evidence no na me ne ma me ka bomu ma me ha game o CEO eni ja ba pa sisi ebe hu de ekun kwadwo na me se ma me nya abotre relax pa nya abotre ma me enye den a ye be hu de ekun kwadwo na afi de busuan ni nyina ya ka bom enti istara he kakra me wo kan eye ni je nko a
Na mesrɛw me nkwala warning a ɛde ma Roma father de mo ma ne nkɔ ne nkyɛn ma yɛn. Mesrɛ mo. Why? Mr. Alex mesrɛw de onye bibia die no ho dwuma nko ama me. Why? Me pa kyɛw. Zionfelixtv, mami Monarch. Yes, Monarch is here. Me bo atiefo na baso ene comment section for CEO Monarch, Sister Akosua. Just me bobo dinner, give time some time. Nana Hema. I said we start writing microphone now. Because ujete hwa wonti ase. And na many penny be din komo ene. And I say my see ye. Apenye say enkrofo we no nsem o maka no ebi nsi da ena the waiver omon komo no aircon no omaka na social media ena this is social media era eti enipa saa de we omatie no sawa outside Ghana nko anu nim countries states these videos echo. And as I say, the amana who cry say, ye we are no, obi to me fachi. Now what turn on the AI say and translate man into the way then. What can? And she say, oh we say, a memano statements on Kafa Ghana one. She said the president and an pain for Ebuama Ghana nim abanyam. Na Ghana peja. Na wanyo biao. Se enye se nipa na bana in the bibio. Enye se nipa no ame one aban o contract o. Enye se nipa no Ghana mpa wotua taxes mpo ana wo ye adwuma e de support. Not that person will sit somewhere. I'm saying this on this platform. Penyini can say which I say Alex, the law will run its course. Obi ancho ade we nto. O say the law will run its course. Now, all kinds of assembly, me share, me jina hono, me share, and me say, the law will run its course. And see, say, obi unko kai jamwa. Wa ube kose uko ako say no who say. Your wadi be a friend aiding and abetting. Aiding, abetting. Oh boy, and I will come one ma sa juma no muti no. Nti, emane nya one say be ye wave. Nti free na ekono. Ghana for yem fi ni hwade and crofo a chop and ye twam because now empathy and sympathy and obiem because these people were reluctant. They sat comfortably on their phones at the cameras your money. Some of them had about 2,000 3,000 followers and the omu ye nyina no was say ombe kama nipa hunu say omu evidence. And this is the time for them to bring the evidence. Some of us, dear, court ye be be. Maybe ebe ko tia same we be tibi. And I'm responses in dear chiri. And I'm telling here, your politicians, our chiefs, our leaders should step aside and allow the Ghana court to almost say enye juma. Ghana mrana almost say obi amfa nyehwe. Omu ni gidie wo mu no. Eye. Yemfo mu ko gina no. Nyame adoma wo Monday. You start a court no. Na omuma omu enka nkyere ye evidence ko ye enka se mra ne nyadwuma for evidence mra no wan evidence ni bi ama la ilaha illallah alhamdulillah Israel Ghana be de brutal. I'm afraid me Monarch na omrem Monarch e ba chobram na mo ajo me gidi so bia ho se Sarah Monarch de akwaba said there bia o ye fine girls ya na ayi ato pressure ma Nkofo bi no mdo abesi wo no mdo atem mo de se de bi ado mani chire ade papa Monarch na wona Serwaa on the din ba ko no da bi o na your friend Rakia the right no mo omo ko kan right now pepe ene akwa bi ebrebi ye hwe Real Madrid match unza na Real Madrid will play bi friend Raul na Raul the spelling me RAUL or shark answers video raw just a poor PAUL then video raw
bon be kunipa and they will be cabro food. What the brofo de Omne Yom dear. Sister right here, that just in my messy, but What? in fact, just when himself was paying to pack, yes, you who are begging Moby. Semi engine. I Mona Chasso. Na me o ma konkura ja kura. Maka kire mo sa se mu kura ye ntoso so. Ya nya kura. No. To pack. So yes, I'll paint in my measure that you maka kire mo. Maka kire mo say ye ntie. Emfa wo say wo ye moja o ye den. Eye emra. Enti abusuan panyin obi anyina nchen because sani pan say evidence. And yet everybody is pointing directly onto that person say only kuta evidence. That person should prove those evidence. Yes, Adia. I've already told them. Ubisa man, they will tell you. Yenti kura. But what was it? Aliza, memo bossway. Nyampe Freeman Day kono. Benya reporters from court to that. Na mediana me ping cranche. We are saying the same fatu in a prison in round. Yen kama ma minya na honti asese 18th June. Ebe mark exactly 18 years at Chachuchikata, Okoda prison. My mena na asam court on Chen Chachuchikata. And year number 1. Nelson Mandela or the 27 years, Wanya Bonibia or Cassette apartheid. Okay, okay. March 11, a bachelor say, ye do be to prison. Yesu Christo was in tea. Ubi koda prison. Why? Near John the Baptist. One cambo nibia. Okay, kind Genesis 39:20. Joseph Kode Fiase. Acts 12:5. And also so Obekin can who say Peter Kode Fiase. Paul ne Silas. Acts 16:16-40. Omo Kode Fiase. Inti Fiase ne de. Upe so ye greater. Okoda hoka kra. Agrada akra ko hoba enche. Inti said the nipa bia your margin some person ye great no.